Assalamu alaikum. Mkonzi wa kitekniki uhusu retrete ya sheikao shaibari lihindi sewoyi ubulwa ya huwainu. Barnamaji ya uzima hatu yo wade wanderema ungazi tulanziani ne muhafidhi wa hele siwa wadzimane wakala wa hele jumba la balozi la shini huno Komori. Zinu mwengoni mwezi madam shinzi za himise taarifa habari ya hatu ya makatiano. Emihaji ya Komori seiwaswili hasala masalimina harumaze ardhi nyitwahirifu emakatianu ihisange jihunrao harume makazi mbali na mbali kaondo watanrishi uziwayo homjini Madina naongwa wahaji majana matano wa 28 wanraume na majana mfukare na mingu mfukare wanruashe na ngwa joro ha Madina ejumainu hawendele ya iho Makkatil Mukarrama. Umkonzi wa sheikao shaibari lihindi ubulwa ya huwainu hahwandisa hamona no wahema wakala wa hezenti za hebari lihindi halugha ya kimanga les officiers permanents de liaison. Umkonzi wa kitekniki unu washiha hanamna ya ufanya pezo wa mato jumaze madaza elihwa ne mawaziri. Fani Abakar Swalihi na Salim Zarkashi wakahadhir. Ye retrete ya pasi wa yandise maudu isabiki wa numkonzi unu wakautwaliwa ezijuka welewa utengweni. Owarenga fuvu haruma umkonzi unu wawafikia na umtriumvu wa heshi ikao shabarali hindi numshenjezi izo nafasi rangu omva wazana, mali na wanadamu shijua ushinda shijibu emihima ya helibavu. Giza juhudi zinu ngepasi wao zifanyiwa kadhalika baina heshi ikao ni makunguma nyomandwa jina hamakomeza na sadek ikao baadhi ya antiza hibarali hindi zo wanashama. Yemihima itashiwa one barali hindi yoti mishashi ekare ndo dhukuru emirekebesho ya ladimu ifanyihe reka mkabala wa siasa uhunda wa sharia. Maministri wa koja leo au maudu waje wakansi waone ze nouveaux enjeux zilo harmonie region na ze ndongo zensi zao wazilindi yao na hele kungumanyo la HCOI rizimete sur la table hili changer les kungumanyo lidunge ze evolution hizo aussi bien harmonie region que harmonie zensi. Umuhimu wa homko samanyiho wa hebara lhendi hunu moroni do utanziani ema hutajio ya linganao no wakati ya uwana nezizingiri ziremao o wakazi wa hele bavu uhusu emaesha ya huwa kazi shinu shabaha wa jau shaujimlisa ema hamengomiraru ya msharikiano baina hezenti. Ya muhafidho ele si walangazija BBC tifaru atamhudini hawadzima ni wakala wa ele jumba la balozi la hensi ya shinu soni mwe Komor atanziani ya huwayinu hondroju ya barnamaji ya uzima hatu o wade wanderema harumale si walangazija. Ahmed Abdallah Hussein na Ahmed Nasor waka hadhir Melo Zaid wadzima na Hafswa Abdumsoma. Ye hafla ya mhashirisho ili wananu wade wanderema harimale si walangazija ikaitanganya madhamana wenji o muhimu doheleza imarai ya mahsusu ndu wafanyao hazi harimai malahu ya mazihiro ze tartibu za tilwanziani ili uzima hatu o wade wanderema. Shwe shangazija ishtia udiro mana mwali na nzuani kabispara na kaza la mwali alaza na nzuani kabispara na Komori pia izlangazija vana. Donc wabo nikanga zija karafa jitihadi rawana wadono kana shara wasili hama objectif fixé pour 2021 éliminer paludisme Komoro abana na décembre karafa jitihadi je para peu wandu miateni wa tusuini na shinda ojofa ona paludisme wengi on miateni na Komoro wengi ojofa kusudi paludisme karafa jitihadi to para wandu 55071 kaza paludisme waboregia mahakumi nyuma parapona za fotas fanya pia donc emadhamana waone saiza hao fikra uhusu o wade wanderema ikao wahatwari harimai maendeleo ya hens wakati ujao kaleo wangazija wa Komori mashoka zijahanzi pia rihime rito wale unu usikenanga harmonia shahadu usikenanga harmonia hwana hatu kwa tuambasi watu kawazali aunge kamumsamoni hanyo sipia lazima jeshi holao wanansi holao wanaje msipia hena mtu yarekeza ngozina sereza hahi ekoloyimu liwanena mkungurunu lito ya hilali constitution. Emadhamana waone saiza hao fikra uhusu o wade wanderema ikao wahatwari harimai maendeleo ya hens.
unono wajawe madhamana wapasi waoneswi hangwa jipangao tabarnamaji ya nyumeni nziani uhusu namna yafanya hazi hamadhumuni ya utsaha wadojibu hanamna njeme mahutajio yaho wakazi. Narudunge mele zaidi wadzima na fani ya Bakar Swalih hau yanshota sabar wa Kasim Suleiman na Ahmed Nasor. Wandu hazi wahisu hani madhamana wahau wanyamili ya ompangisho wa katiba luene sao ya namna ya urekebisha na ubeha yezi sabu zaho wandu wahundana unadzihiru haruma zelapitali. Le katiba liliyo haruma onvaunu kalitulo lana no wakati. Ezi sabu zinu lezuko uruhusu emadhoma na warengezi anzima za stahiki haurekebesha isu haya himaraiya. Ima kungumanyo ya dunia ya kufanya hazi haruma onvaunu watekelezao omsada wa hao. Washi haizana za urumia ya maarifa ne namna ya urekebesha ezi sabu zinu. Information sanitaire yo fundamental yo muhimu halisi hauunda unono wa himaraiya. Kanga sina ze registre hali. Ruono kaya ze registre zila nga stabisho wandu abaha harmwe ya he numerique ritsahatse na maparteneri wao wajiwa ronese namna ikao ngarjoshida tse numerique dorumia teknoloji za heze ordinateur ze iPad ne ze telefone portable iliri capte haraka ze information yabo ikawajibu rijerifanye plan ya nyumeni ya ameliore ze natija za hisuha yani mlo plan national amelose he qualité des données au kakari hundu hiyo hundu ze tabuhithi za kweli de tushinda rifanya politiki ya kweli ya huu nono. Le kungumanyo la dunia la hisuha OMS ni barnamaji ipara ugavi warengeze azma zonti ili ze hazi zinu zifanyishe tibahi uwarumishi wahundane ni maarifa ya stahiki ni zana za urumia. Mkonti wa hazi wakaunyamilia jumwe za jisi waneshe jundu keneti ubulwa mfumtano yenu hunmoroni ne jumia madawula hawadzima ni sirikali. Mkonti wa hazi unu emadhumoni wa haundo jadidisha ze juhudi hadaraja ya taifa za uruhusu wandu wa doshinda wejihubiri harma wakati wajojiri kafa na sikloni hamandalinu. Fani ya Bakar Swalih harma mele zaidi. Hili panza la hemi konti yafanyi wa harma izisiwa wa uringea funvu wafanya hazi juma idara kialadimu irengwa imakati ya kafa wakati ujawa ukai komori ibimise zenchida neza kosa holi hondo udaraki heni za jiri imakati ya kafa ranzinde lera handani serikali warengeze ndongo hemiono mili vamweja no ushangirizi wa hema partenaire ne système des Nations Unies kao riono zejitadi kao ina ndo wajitolea ha wataalamu hazana alafu ezafanshia arma imabavu pamoja ne direction ya securite ne zemeri doka sisi resense wanruikao haina mzima hajiliwa na jiro harma maisha yahe kan mbaya puha kazi walu zamenye ha ikash hazi toka yonsi ya kanio zamenye alafu makatibayo ya jimdisio makatibayo tena yanikiwa akanga na udhamana akaba hansi wa komite ya maminis ili wao ndo wajutwalia ila namna ya kujibu makatiba yao usu wandu ikao ndo wajiliwa nele kafu Zanzima zarengwa zonti ngazijo utolwa kosa na uafikiwa tarehe 2 ya utu haruma mkonti ujutsanganya uwataalamu wonti wahusi wao nili suala linu. Rienshia sauti ya Nafisa Amada Simbamba. Gandele aone taarifa habari mwanzishi jimla ya wizara ya akiba Said Ahmed Said Tahir wa AFD shirika la Faransa lishulianao ne maendeleo soni nana mawakala wao wakazi warenge funvu mfumne harumali dauzo la mwando la homhezwe maji ya robine harumo mji wa Mtanga juu ya Dimani. Ahmed Abdallah Hussein na Ahmed Nasor wakahadhir Hafswa Abdul Msoma haruma malezo zaidi. Sheisi mashinu ikao ngishona metera jana wa 20 za male inu barnamaji ya tulanziani nele kungumanyo la maendeleo la Faransa AFD. Le dauzo la mwando la majilinu ilini katwama yankuyu o wakazi wa hili bavu la Dimani. Holi hondwao tihali ngwajo hunda maji mema marahafu nwao waonesa furaha ya hao. Sufuria ya daula ya Komor Avokao ndo wajenga ye proje ya kahuja
itimbe maji harma bavu ya dimani. Rishukurie wajau ya AFD mbawa bokao ndo yasaidia hamali no yili majiano ya jetimbwa ngamparo wajau imaraia wa dimani haujimlifu wajua ukaya yambwa tsangange utsangiwa umuhimu ulona imadhamana dufanya namna ya ukaa haina mkomori ya hundani na maji haina mahala ya jukaya za muhimu ndohambia ya population ya dimani ya ukadimani ngapo maji mema yanwe hao rijojo rirumie harimwa emalaho zonde za handani aba habo rajua kema jianungayo abonge lazimuo vafanyeze taratibu za uyabeha harimwa miji na uyabeha harimwa malaho dojua ya ukaa wa mkataba wa Mundozisi Mashinda harimwalesi walangazija ziharami wa mali zaidi ya milioni 5 za euro nuo uchila mhono omahaziwi zili na 12 baina ya hele kungumanyo la maendeleo la Faranta AFD ni serikali ya Komor ni zihazi zinu ngazendesi wao nele shirika la Hindi liparwao Sumadura Teknoloji. Mkonti wa hazi uhusu umonti sharia shanyumeni shahusianao ne swarafa ya hemaji wendele mfumne hunmuroni zinu ngazihusianao nomba mwemaji habo yaka zo mwengoni mwezi saidi yao hayati wa mwanadamu. Kasim Suleiman na Salim Zarkashi wa Kadhir Melo Zaid wadzima na Badria Sedomar. Idara hemaji fanya mkonti iliwangalia za husu ye kodi ya hemaji. Inurumishi hao inu ranzio muhashiwi na majana shenda na mengo shenda na 4. Inu demana epnu dia parautan la mwabonze wajua saidie Komor harima omvaunu. Kanombo kodelo handani abodo na mrumi wa hemaji namna nrobidiwa wa yarumie na namna nrobidiwa ya hifadhi akawa ngarjoka ya maji ya nunga jo hisa kinyumenije ndo afikiru kaya maji ya msajaja ukana uhisa kangaruo nao kaya rikana miromiji yandi sobunguza hula masiwani wanwe majirenga huzi monu ngajenda tawakati ya hise avode ufikirilia namna ukaya ikaye makateda tanga badili hao shaondoa kane namna ukaya ondokana omwesha kangarjo kaya maji udo muhimu wakawa jana minal ma'i kula shay'in hayy yabakarvumbu wa kodelo abushude sharia ukamrukana tsojua usohenda mbaba hanu mathalan bano armuze surswano ndenda fanyezo yanzao watoha biro ya hobonze ilije isaidie zerongo zinu ondofanye mtola ondofanye mtsatsawo jimla ondongaleze padoze tipia arma upande wa institution upande wa matière juridique upande wa gestion intégrée des ressources humaines ili wandu code de l'eau ijenda arma session ya octobre ndiye ya validewa ili wando jokana sharia wa shahe ya maji kao ngarestimo keshulwa baseinu kesudungana na makati kesudungana na ze reformu za nyumeni inu de maravili mkontiunu fanyishi hao namna usaidie mabavu ili wasahilishi hene maji. Mvasa ya wa taarifa habari walimaji wa banda samlini wahonda na misomo uhusu namna ya humvuno ya maduhuli wa zilimao mfano wa hezentamati no barnamaji ya hensi ya kore ya taha na inrapo idara ya taifa ya dhaminishia mtundo ya zahula aziharimbayane mapita ya Salim Ali Iratiraka. Walimaji wa banda samlini wanu waka wahara ya usomesiwa hauka waka waelezi wanaia ukangwa jua nikiwa msaada ama wakati wataalamu wa inrapu wawaeleza umuhimu wa msomo yenusu ya hao wabakisha waelimishiwa umsomo uka washiha harumai namna ya uvuna ze tomati hatartibu njema ya nyumeni ijo uruhusu ze tomati zitimenyehe zijue zibakiwa jau muda mle ekaka zijahulwa tartibu ya ndani yo kamaslaha yo kanjema ekawantu waransi etamati wiyo ibakshomrini yive umrini yive daraja ya mafunvu maili harmandaru
eke tamati ivu he daraja ya fumvu nzima harma mararu uvunu uje wehansi ivu vonsi uje ubalendo shindoni shawala wazazi wa ulon tamati wende walekezo malahoni makati walawe ntamatila etamatinge konkali. Yinu barnamaji yaisaidiwa Maline Kure hausahilisha uwalimaji wa hili bara la Afrika. Mshirikiano wa Kure na Komor usanao msaada ya produit horticole anidazi nusaze legume nize tomati nize saya omiwa hatu dokaya reje rifonde taratibu zobunguza zetabu zonde mlimaji wakatavunao mavuna ya nwe amwensa Komori rielewana ukarifanya hazi harima tomati harima upando hai proje hiyo. Walimaji wa banda samlini wajibi wane taratibu ya nyumeni inu ikao yeshijuzi ya watite nziani detambu za zana za urumia. Taratibu yaho uvuna ngarijibi wao na Mwenyezi Mungu jojelia ridunge sharia hauka hale ridovuna hemi hono aba seinu rero amikasi ngarijodonguwa ze tomati yabili karnado komea ze tomati ne malalao shaye malalao ngaritaoga yabo sayo karnado swane zembwade zilio lelo mlimaji timlimaji bahi shande ensi kamili lelo sukari lelo ntede lelo nusiku Dar es Salaam ima enimbavi mndu yatuma banu mndu kutserumila ulopitali abo izo zonsi pia nde malala mngujoje laba runde wakati bahe mndu ya bunguzemba be malalo yanu ridoru mezindu za ladhimu hauka abaseinu ngabo ze compost kauladhimu risomesi wazo jabora somesi wazo ni malalao menji ritao harumwe ardhi remenya ze ardhi. Baada wasomesiwa walimaji wanu waele hazetabu zireji za udingoni le dimala hao na detabu ya maji nele pare bolitso jema wataalamu wakawasomesa wanika walimaji wanu nusu ya zana wakawazibalia. Nguna nzekewa nu rehawa ndobora unda presida zali arwanga laze nongo zinu kabanu nana wanuva wabaloje baba watina hula karnau yenshi angali wana wa Komoro wajiunda ubonze bandu ya hawa wandisaureje hunu masiwani ilibua hazi tartibu ya ushashiza ubure usoni mwa na zijana wajaundu weka onga zinjiao harmo mkade wa hemandilo soni ya hensi. Mohamed Said na Salim Aliratiraka wafanya tasi habari aziharimbaye harmo melezu zaidi. Umdu harimia mali haruma umva wahum yenshi wa hemagari izinundongo muhimu. Inude mana ikao, ishababi huo ikao haka uyenshi Faransa hata uwa ajeba juu yajia fanye hazinu ya uhuza zombo za magari ili yasaidie ya maisha ya hahe yasaidie wajao ya mashababi watuna hazia ufanya. Sifanya projet handani mini mwanashi wangu ya batima. Kuna investi à peu près le tout et pour tout 35 000 euros. Le camion tana zindu za ujari njie oharimu ya batima. Parce que c'est le cas, si le bâtiment va, tout va. Donc, randi sahi. Umaho wabili. Tiyatelewa baada mbahizo mwingi parce que ndi haza hangu transitaire en douane de formation sijokati baza magari menshi ya wangu kujahuni sibahiza hangu shatelewa tena e problemu ya kweli lo harimo yanti magari ngajao yafanya mahamili kabati entretien kabati pièces yendo tsaho ketundiha donc abo tujoka abo besoin le client au harimo secteur vangu tilitiambia kairi ni lauze ni buwe mahala wahuza pièces auka ngamonoka ebezongio umrejei banu nsijua huwa kumori wa nshuo bonze ili waje wabue hazi shinu shwa bahai husha usaidia mashababi wenji ika ongwa hutajia uhazi ya ufanya hausaidia ya maisha ya hao. Spore ORTC ya mara handani harmu tarehe hayo ngeandalia wa mashindano ya mpira wa mndu harmu mandua mwezi wa utu ikaondorilono unu. Mashindano ya mpira yanu kana ukaya daraja ya bavu basi amanga joka ya daraja ya toifa. Nezentabu honga zijo utanganya mazama ya mpira menji ikaonde mahodari ya hezisiwa. Nilekuria ngalijofanyishia ya mfomo ntinu harmu makazi ya lekungu manyula mpira wa mndu la Komor au wadzima nembawa ya matangazo ya toifa ORTC. Baada vano sheikao hansiwa upangaze nsabuho zinu ngashijo jimiza umunano wadzima nezembawa za matangazo ili uhashirisha imaranyia zifaliki zilo na ORTC harumaze juhudi za hanza mpira wa mndu uheju harumwe masiwa ya Komor.
haba nuanzano watukufu ndo kaza ukifu taarifa habari ama kabla simlani kabisa ndo msheleza ni bandu ya hezemada za kaza himisa omkonti wa kitekniki uhusu ya retret ya sheikao shaibari hindi sewi ubulo ya hawainu barnama jawzima hatu yo wade wanderema hunungazija itilanziani ne muhafidhu wa elesiwa badzimane wakala wa ele jumba la ubalozi la shini hunkomor ezarbake makatiano ndo mushiriani mkamilishe barnama jijema za khairi badzimane ORTC maraba menji